Po propasti Karađorđevog ustanka, u godinama, naročito mesecima pred proleće 1815. godine, odnosi srpske i turske uprave se sve više kvare. Nahijski kneževi su sve nezadovoljniji ponašanjem svojih pretpostavljenih i to nezadovoljstvo ide ka domunđavanju o novoj buni, ustanku, ali i ka odmetanju, hajdučiji ili saradnji sa hajducima. Tako se i desila poznata Hadži Prodanova buna koju su Turci silom smirivali, ali i oslanjanjem na Miloša. On se kao junak prvog ustanka bio nekako nametnuo za vođu, a konačno, piše Vuk Karadžić, Miloš je uz ovu bunu dobio čast i poverenje kako kod Sulejman Paše i kod ostali Turaka, tako i kod naroda srpskoga. Kako su se stvari i potom, tokom razoružavanja Srba, pogoršavale, uz nečuvene zulume, pečenje čoveka na ražnju, mnogi su na njega navaljivali da se dižu ponovo, pogotovo posle ubistva Stanoja Glavaša. Miloš je, sa druge strane, uviđao da Sulejman Paša ne drži reč i već se opredelio za ustanak, ali ga je odlagao što zbog hladnoće, što zato da otpremi brata Jefrema u Ostružnicu, da proda još jednu turu volova, a i da se dobije vreme i sakupi para za novi ustanak. Otkupljivao je i zarobljenike, njih 60 duša. U to vreme Miloš je nekoliko puta uzmicao uz rudnik gradeći nekoliko kuća jednu za drugom, sve dublje u planinu i dalje od puteva. Oko njega skućile su se i mnoge druge vođe pobuna. Bili su uz njega i još mnogi kojekakvi momci koji su očekivali smrt od Turaka, pa su onde kao čuvali Miloševu kuću, a upravo su kod njegove kuće čuvali i krili svoje glave. I da ne bi u kakvo podozrenije pali bili su pokupovali nekoliko trnokopa, pa su danju na lepom vremenu od besposlice krčili i sadili šljive. Miloš na Cveti ujutru dođe u Takovo i onaj dan onde kod crkve učini skupštinu, i stane se već javno dogovarati se narodom i se kmetovima, šta će se sad činiti, i sav sabor nađe da drugčije nikako biti ne može nego da se biju se Turcima dok svi ne izginu. I što je najčudnije i sami starci i kmetovi, koji su svagda bili protivni buni i oni sad pristanu i poviču da nema drugoga spasenija. Miloš onda im na to odgovori da će im on biti starešina, ako će oni njega slušati i između sebe se kao braća paziti.